Halom, oras mga bataganupan. Bapak Inang, sunaiki asoman nama poso, siape marianan bani panorangon. Pimepukah kita, lahuan tamay panorangon, parlobe, jalo hita lobi hatani Tuhan, nagabitadah pertunduyon pubatta. Pima ay, ase mertongko mahita. Tongko mahita. Tuhan Bapa namin di surga, siol jalon nami hatamu nagabi panotap malas nyuhur. Sunai humagi tadah pertunduyon huben nami, nalaho mandalani ari nami bani sedarion, asya jariham parmoleham hanai Bapa, ibagas naman jalohon hatamu. Hidup maham, besegoran anakmu, Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Taganupan na hinargani Tuhan ta, hatani Tuhan nasihol manisihita bani panorangon, ibuat mahimbani pasalmen 110 ayat 24. Sonon mahatani Tuhan ta. Ariondo na jinadihon ni Jehoba, marolopolop anjaha marmalas nyuhur mahita halani ay. Icay ma dasni. Itaganupan na hinargani Tuhan ta, Bapak Inang, bani perdalanan ni guluh taon, somaldo hidup ako kita, suasana marmalas nyuhur, sonay humaagi suasana marpusok nyuhur. Bagi duh maalasan ibata, asi marmalas nyuhur, sunay alasan laho marpusok nyuhur. Kumbani teks ni renungan tabani panorangon, para pasalmen mengajari hita, asi boy tongon ibaga suasana pusok nyuhur pe, boy hita tetap makatahon terima kasih kumbani Tuhan, atau boy tetap hita marmalas nyuhur kumbani Tuhan. Hasipe Bapak Inang, kumbani isi jiwa ni pasalmen 110 on, susah do sesitong ni goluh na idupakon ni parpasalmen bani goluh ni pondok hata honon bagi do alasan na boy ibain parpasalmen ase lang marmaras nyuhur iya bani goluh na idupakon niay humbani piga-piga hal na boy dapok kita humbani pasalmen 110 on parpasalmen ijon manghapkon sada tekanan hidup na luar biasa ang gejoni tohon ni nini bahat perbegu atau nalang saya na menginggoti ia. Danah nini ijon menginggoti ia songon sada huramah. Jadi adong ijon sada perbandingan nebain si parpasalmen tekanan goluh na hidup aku koni humbani lingkungan ni ija ia hatahonon marianan songon sada hewan huramah. Jadi botoh kita do Bapak Inang hewan huramahon anggo siol ia menyerang hatahonon halak na mengganggu marurup-urup doon. Merombongan doon. Jadi boy hatahonon bahat do halakon na hatahonon menyerang musuh na panghapon sadea mengganggu sadea. Jadi sonay mahuma ya tahon parpasalmen on hira-hira tekanan ni depak bana. Bahat nini perbegu halak na persaya ija ia tading nini menginggoti ia songon huramah. Boy hatahonon parpasalmen on izon mengalami sada tekanan sosial na begitu-begitu sangat tinggi. Nah padua hanay huma selain musuh na menginggoti ay perbegon pehumani ni sihol menjulakon iya sonaha si iya boy terbopang madabuh ay dua pengalaman goluh na dupakon parpasalmen bani nasrenungan ta bani panorangon. Jadi penduk hatahonon alasan na bahat di patorang naboy padas parpasalmen sesitong ni alasan laho marpusok ni hurdo. Tapi na luar biasa ni ondo. So na basa ita kanay bani ayat renungan tabani panorang on pilihan na ibahin parpasalmen sedo pilihan laho marungutungut. Sedo pilihan ase terpuruk bani kesedihan, bani kekecewaan, halani masalah nok pani ay na rohku bani ay. Tetapi na luar biasa ni parpasalmen ni John memilih untuk marolopolop marmalas nyuhur. Halani menurut kacamata iman ni parpasalmen agi pisona niya ay roh no kanay tekanan goluh na idupakon bana ay sesitong ni sada kesempatan do ay ni nalaho iya mangahapkon atau nalaho iya belajar persaya hubani Tuhan na bata. Jadi ijon parpasalmen lang marolopolop lang marmalas nyuhur sanggah masalah ay do masalah say tetap do piadong masalah ay. Tapi parpasalmen ijon memilih alasan
untuk tetap bersyukur, bersuka cita kubani Tuhan. Dan ketiga nai marmalas ni hurai bersuka cita hai ijonia tahun ari ondo na jinadihon ni Jehovah. Jadi lang ipaima para pasalmen on memuji nebata ai, marolop-olop kubani nebata ai ketika mungkin masalahnya akan selesai. Berarti boy hatahonon marolop-olop marmalas nyuhur boy bani panorang nalaurohon lang binoto hatikan. Jadi sadari on ari on ma panorang na jinadihon ni Jehovah ai selagi adong ope kesempatan tikiboy di ope hita marterima kasih kubani Tuhan ai masa ada kesempatan menurut pasalmen on marolop-olop maka tahun terima kasih kubani Tuhan. Jadi pilihan adong di bata Bapak Inang bani goluh toon, apakah kita memilih untuk tetap bersyukur, memilih untuk marposok niuhur dengan catatan bagi dua hal. Pahara na boy membenhita marpusok niuhur, tapi pesan nok kani aine pada sini para pasalmen on gue pihal alasan memben ia marpusok niuhur tetapi lebih memilih untuk bersuka cita marolop-olop hubani Tuhan. Ai maha taridahon haporsayaon na luar biasa hubani Tuhan ta. Margogoh ma kita Bapak Inang nama poso jape marianan manangar manjalohon terlebih laho makurjahon hatani Tuhan taai. Amin. Martongko ma hita. Tuhan Bapa nami di surga, doma jalohon hanami hatamu nagabi panotap huban nami, nalaho mengajari hanami, bani pardalanan ni guluh nami on ase tetap hanami memilih sada pilihan iman nami. Ai matatap marolop-olop, tetap marmalas nyuhur, AGP memang bahat Bapa pahara-pahara. Alasan-alasan na boy bin hanami marpusok nyuhur bani guluh on. Pilihan orang beriman tetap mengucap syukur, tetap memilih untuk marolop-olop halani yamen kon hanami ipaki hamduin hagonupan Bapa domuhubani haporseon nami na lebih iharusukon ham. Hidup maham Bapa, besgoran anakmu, Tuhan Yesus Kristus, hanami mertonggo. Amin.